Mayingithethe inkosi yakithi yasePhakameni. Ukukhuluma kwami kuhlukile kancane kancane kunalokho kujwayelekile. Kujwayelekile ukuthi ngayikhetha inkosi yasePhakameni kodwa mina ngithi mayingikhethe inkosi enkulu yasePhakameni. Incwadi kaJohane leyo 15 verse 16. Ake ngicele abantwana bakaNkulunkulu la. Ithini esiphiwe ukufunda incwadi ningilekelele. Ngoba ithi incwadi kaPetro lapha na 4 verse 11. Ithi uma umuntu eshumayela akashumele ngokwezwi likaThixo. Amen. Ngakho ke siyazi ukuthi emhlabeni kukhona lento okuthiwa umthethosisekelo kahulumeni esebenza ngawo sonke jikelele namakhosi nohulumeni. Bese kuba khona umthethosisekelo kaNkulunkulu njengoba silapha phambi kaJehova okuyile incwadi. Amen bangcwele. Ngakho ke siyocela ukuthi konke sizokhuluma kule nkonzo namhlanje kube yinto esukela emthethweni noma emthethweni sisekelo kaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Amen. Sithi incwadi kaJohane 15 verse 16 ukuprova lento esishoyo ukuthi umnikazi wabhala ukuthi nina aningikhethanga kodwa ngicela ukufunda incwadi. uJohane 15 verse 16 sizofunda njengoba umfundisi sayibizile. Nina aningikhethanga kodwa mina ngilikhethile nina. Uthi nina ningikhethanga mina sembe kodwa mina sembe ngilikhethile nina bangcwele. Ngilibekele ukuba niye nithele nezithelo zenu zihlale. Uthi sibekele ukuba sithele izithelo zethu ezihle ukuba zihlale ngakithina ngaphakathi ngiyabonga ibambe lapho nje soqhubeka nokuningi. Ingakho ngithi mina mayingikhethe ngoba ngilande umsebenzi wezandla zakhe. Ubaba wangicela kushemba wangicela wanginika. Ubaba wamnika umntwana oyimina. Libonge igama lenkosi. Bangicela siqhenyeni ngalento. Sisele yona imlomo ukudumisa kodwa siqhenyeni nje ngalento. Namhlanje siphakathi kwesiqu sesine uNkulunkulu wasithanda. Uma sibuka umlando wokukholwa kaNazaretha lapha koMahomed waba yedwa uMahomed utomokhathala inyama wahamba wathutha uNkulunkulu wayesizweni samashayina Confucius. Waba isidumbe sodwa umzimba wodwa utomakhathala lo mzimba wathutha uNkulunkulu wayesizweni samakhulu uBuddha nakhona kwaba isidumbe umzimba wodwa wakhathala wathutha uNkulunkulu wayesizweni samaJuda kwaba uJesu. Libonge igama lenkosi. Thina namhlanje sithi sisiqu sesine njengoba sihlezi phambi kwethu nje sijabula ngaye. Amen bangcwele. Ngiyocela umvangeli kaNkulunkulu uzikhali walapha ekhaya ngezwesi nje lilodwa nami ngikhonga ingilosi njengoba umuntu asezulwini sikhombile leli laka 214 umkhululi wethu elilodwa nje. Inkosi yokubusisa ngeke inkosi. Umkhululi wethu tenaza
Sibonge bangcwele kuba ningihlabelelele leli culo nami engikhonga ngale esikalini sobukhosi njengoba sengikhonjiwe. Ithi lencwadi umkhululo sefikile phakathi kwethu sesimzwile. Thina simzwanga kodwa sesimbonile na. Socela ukuthi uthini njengoba ehlezi phambi kwethu nje bantwana bakaNkulunkulu. Incwadi abaseFilipi 2 verse 18. Baba ikhali ngivulele Isaiah 46:3. 46 verse 3. Ukade ku 3. Ngalokhu jabulani nani nijabule kanye nami. Lithi izwilika senze eNazaretha njengoba sengifikile seningibonile ngoba nani ngizwile. Lithi ngalokhu jabulani nami ngijabule nani. Kepha ngiyathemba kuJesu Inkosi ukuthuma uTimothy ayekini masinyane ukuze ngithokoze nami nxa ngiyizwa izwi izindaba zakini. Amen. Inkosi kusisi. Kodwa sesihlalweni ukuze naye uzothokoza naye uma ezwa izindaba zangakithi amen eNazaretha. Izindaba zala kwaMnqobokazi eNtongane. Ukuthi thina simbone kanjani uShembe, sezwa kanjani ukuthi ukhona uShembe. Size sigqoke lengubo nje emhlophe sithi bize ngokuthi singamaNazaretha kuze kanjani. Kugcine sekufika lapha khona nina njengoba ninjeni ngoShembe ngoNkulunkulu. Amen eNazaretha. Angazi ke mfundisi wala izindaba zala eNtongane kodwa umvangeli ekseni sesilandisile sitholile umlando wala amen. Manje sesiyokuba sithola izindaba eziphuma emthethweni sisekelo kaNkulunkulu. Amen bangcwele. Ukuba sizwe ukuthi yini edingekayo ngathi nokuthi sibe abantu abanjani. So zithola kuphi lezi zindaba nasesizwini. Wasifundele baba lapho Isaiah 46 verse 3. Isaiah 46 verse 3. Ngilaleleni nina indlu kaJakobe nensali yonke yendlu kaIsrayeli. Njengoba sila abantwana bakaNkulunkulu siyaza siphumi khona endlini kaJakobe kodwa kukhona abantu amagama abo kungoJakobe la. Kodwa hayi laba abaseBhayibhelini. Thina siphuma koNgubane koDlamini koMthembu njalo njalo. Kodwa ithi izwi kaNkulunkulu la ngilaleleni nina nensalo yenu. Amen abangcwele. Enginibelethe waseswini ngalikhulula nasesizukulwaneni. uShembe uthi wasibelethe iswini zomama sizala ayivele kwazi yena ukuthi lo mntwana ozozalwa uzoba umNazaretha. Noze niguge ngisenguye noze nibe mpunga. Ithi soze siguge kusehuthi uma siphethe kahle sihloniphe izwi likaNkulunkulu bakwethu. Ngilithwele ngenzile ngiyakuthwala yebo ngiyakuthwala. Amen. Ibambe lapha Inkosi kusisi. Utuzile sithele ngamanje ngempela usuka kumuntu kaNkulunkulu suke eGoli wayegibisile namuntu asewula eNtongane. Uthwala thina njalo sibelethile ukuthi sibe uthi soze siyaphakamisa wena sezulwini wena kaMasiya. Sibonge lamazwi siwazwayo eBhayibhelini ukuthi soze siguge sikulandela kodwa kuya ngokuthi imbandela uma thina siyiphethe kahle. Siyakuthandazela lokho sakucela ngomuso wakho Shembe ukuthi asize siguge noma sesigugile ngale kwethuna sitholakale siyabakho. Njengoba ishinkosi ishincwadi lapha na yabaseRoma 14:80 ithi ngalokho ngoba inkosi yafa ukuba ibe inkosi abaphila nenkosi yabangasekho emhlabeni.
nathi sicela lokho noma sinazi izono ukuthi noma sesihambile singale kwethuna kodwa siba bakho sibize ebhukuni likaShembe. uShembe wazi ukuthi uyosibekaphi ngalelo langa ngenxa yemisebenzi yethu esilandelayo. Manazaretha indaba enkulu le. Asiqineni bobaba, asiqineni bomama, asiqineni bodadewethu nabafowethu, simulandele lo ngoba lamazi awakhuluma phakathi kithina ukuthi soze siguge. Mina yangithokozisa ngoba phela lamazi awaqhamuki kimi mina ukuthi ngiphathe inkonzo kodwa lo bamnikazi eBhayibhelini. Amen eManazaretha. Ake siqhubeke ngenxa yesikhathi nami ngiyathanda ukugijima ngone umsebenzi kaNkulunkulu. Ake sibukeke ukuthi uthini. Nansi incwadi. Bantwana bakaNkulunkulu sithe konke sokuthatha encwadini kumthetho sisekelo kaNkulunkulu. Esiyokhuluma ngakho la. Ngoba bathi uma ukhuluma ngento ungayithathi kumthetho sisekelo ayikho leyo nto abampuke nje uqambela amanga. Incwadi kaJohane 6:32. Kale 32 to 38. Yeah. uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uMose kaninikanga isinkwa esivela ezulwini, kodwa uBaba oninika isinkwa esivela ezulwini. Ake sibukele la mazwi bobaba befundisi benkosi. Ujesu zasiguge singaphansi kwakhe masihamba kwendlela yakhe kunjalo baba. Uthi la yebo nasendulo ekhona uMose kodwa uMose akabanikanga isinkwa sasezulwini kodwa uShembe namthi uzonika thina isinkwa sasezulwini. Yeah. Isinkwa sikaThixo siwuyena owehla ezulwini. Angithi sazi ukuthi uShembe wehle ezulwini wethunyela uNkulunkulu noma phela sibe sishumele thina ngoba ngake ngajoyina leli bandla lama-Watch Tower ukuthi kweza ngomoya kodwa incwadi ithi weza ngenyama hayi ngomoya. Yeah, qhubeka. Olinika izwe ukuphila. Ithi yena nguye wehle ezulwini onika thina izwe lonke lokuphila njengoba silana njena sizofuna ukuphila eManazaretha. Amen kuleyo ndawo. Bese bethi kuye, Nkosi, siphe lesi sinkwa ngesikhathi sonke. uJesu wathi kubo, mina ngisinkwa sokuphila, ozayo kimi ngayi kulamba, nokholwa yimi ngayi koma. Amen. Amen. Kuyo yonke leminyaka size siguge noma sesifile ngale uthi namhlanje yena uyisinkwa uma sikholwa kuye asizukulapha. Kuyo yonke leminyaka phela soba sidla isinkwa nje sesizwini. Namanje sihlezi nesinkwa nje sasezwini. Kukuwe ukudumisa kanjani. Ubatshelile bakini ukuthi uzala uzobona uShembe. Njengoba kade wasifundisa uShembe nje ukuthi mase sisuka sibophe imithwalo sibeke lapha eminyango bese siyaguqa sithi uNkulunkulu okhokho bethu, uNkulunkulu obaba, uNkulunkulu obaba, uNkulunkulu kaShembe hamba nathi siyakhona embizweni yakho losibizele khona. Indlela injalo nje bobaba. Phela ukuthi sibabefundisi nganhlanje nje bangimile. Okunye ufuna sibe siqondise singabi namahloni. Ngakho ngisekulila bandla sasithi haleluya kuleyo ndawo manje thina sithi amen labasho. Ngakho bangcwele sikhuluma ukuyigada nokubonga inhlanhla uNkulunkulu asithande ngayo kusukela kumqalo wendlela umphombela kuze ilanga kuze inyanga yezulu namhla sikuthiko lenkosazana. Nami mina ngizala izolo namhla sengibonile lento ukuthi ukukhulunywa ngani. Amen Mazaretha. Sengathi uNkulunkulu asephakameni angasakha sibe hawu ake sithole incwadi abaseKorinte bokuqala 2:16 abaseKorinte bokuqala 2:16 ukuthi ngiyagijima bangcwele. Ingakho ngithi sicela abantu abaphiwe ukuvula izincwadi bayivule. uShembe usifundisile incwadi kanti nifunda zifineni. 2:16
abasekorinte bokuqala omunye angivulela amaRoma 7:17 abasekorinte bokuqala isahluko sesibili verse lika 16 ngokuba ubani oyaziyo inhliziyo yenkosi ukuba ifundise na phakathi kwethu khona ongasho ukuthi uyayazi inhliziyo kaShembe nje behlezi la nokuthi icabangani bese yena ayifundisa phakathi kwethu khona ongasho lokho right ubeka baba kepha thina sinenhliziyo kaKristu thina njengokuthi la sikhethe sithandwe ingakathi nganikhetha nina sikhethe uye sinenhliziyo kaKristu inhliziyo kaKristu kuba sibe nemizwa yokuzwela uNkulunkulu wethu nokuhawela uNkulunkulu nokuhamba ngendlela yakhe ameni bangcwele yes abaseRoma 7:17 asimina okwenzayo kukona okuhlala kimi ngiyazi akuhlali okulungileyo kimi ngisho enyameni yami amen ibambe lapho ibambe nje lapha abanyazaretha bonke labangcwele bayifunda lezi ncwadi bazazi kanti sikhuluma manje ukuthi inkosi ikhulume phakathi kwethu bangcwele yathi nozani igugu maningilandela amen bangathaya ithi manje le ncwadi kodwa manje kusikhalisa inkosi amakhosi na le ncwadi le ithi akithi sineqiniso inkosi amakhosi zonke njengoba size ngoba sikuthanda sizela abasazi ukuthi uNkulunkulu wethu izolo lokuba lethingane la inkosi amakhosi wesima ekhale uyazathi mayabo kodwa bangeke bamsondeza njengakule wathola injobo sezulwini nyethi mo ifane sibabaze sisaphila siqhenye ngawe wena kaMasiya amahle ngoba sayibona imisebenzi ephathekayo siyazi ukuthi abafundi bakaJesu basho bathi kushiwo ngani ukuthi koqala uElijah afike emhlabeni na kodwa uJesu waphendula wathi bantu bami yebo kunjalo kodwa ke uElijah kudala wafika njengalokho nendodana umuntu kade yafika bayiboni kodwa ibona yini nihlala naye thina sihlala nawe Shembe sakubona ukuthi uNkulunkulu amen inkinga nje simangalelayo nesikhuluma lento tekule ncwadi yamaRoma 7:17 ukuthi akithini esikhona nesiphula umsebenzi wakho Shembe kodwa lokho kungaphakathi amen esizokumangalela ukuqophe ngamaketa ngikuchise ngomlilo wasezwini sisale siba abantwana siphila silizizwa amen Nkosi amakhosi thina sithi babusisiwe ubaba wabathanda nabaphenduka manje babusisiwe wabathanda sabathanda namanje isihlabelelo sakho Nkosi amakhosi nasiya 181 verse 2 ubani ungakwazi ukuhlabelela le verse ngibonile uthelani sinosizi ngesizwe sakithi lesithuka 181 lelo verse nje
Nkosi yamakhosi, akekho ngasikhulule ebukoshweni. Sekukhona inkulungwane ngendimbane zabantu zifike ebusweni bakho zithi umntanami noma umhlobo wami uboshiwe. Bese ishe sesivini ithi hayi soba sikhona thina Shembe kulelo cala. Baphuma baningi sinabo sebaphumile emajele ngawe Shembe. Amen. Ukuba kuthiwa into yasemhlabeni kuyavotwa nje. Vele uhulumeni akusasa uzoba amaNazaretha. Ya. Mhlaba ufuna iBhayibheli nje lobuNazaretha uhulumeni wethu maNazaretha. President uJehova kodwa uShembe. Kanti anivumile. Amen. Anithandi ukuthi uShembe kubele uphethe umhlaba wonke jikelele. Amen. Ngiyakufuneka abantu abazodada amacala ngokweqiniso likaNkulunkulu. Hayi abantu bathi mangena office ngikhipha isihlekani ngikhipha imali la ngicayina icheck ilishela bese bathi icala liyakulahla wena. Noma lingangilahla. Ngoba ngasemhlabeni. Awubheke kuleli culo elithi sinosisi ngesizwe sakithi. Sishiya abafowethu sishiya ubaba omncane sishiya ihlobo zethu sishiya umalume abangakayiboni le ndlela Nkosi yamakhosi. Njengoba sibafa sizocela sizothandaza sizana abakithi ukuthi nabo basilekelele bangene enhlizweni zabo uMoshembe lisumela leli lizwi bese baphenduka bagqoka ingubo emhlophe. Kuthi mayibuya Nkosi yamakhosi la siswele ngisho nendazi dilize lezindlu sisitelele inkosi endawo sinika indawo enkulu ngoba izobe izenzela itayitela lomdabu. Hayi lebhale phansi bathi 2, wathi no. Lo mudabu. Lesizwe. Nkosi yamakhosi. Konke lokho sikhulunyiswa ukujabula. Amen. Ukubonga nakuNkulunkulu ba. Akushise konke kwakini kwanhlanzi konhliziyo komzazela. Kodwa hamba izungalazi namhla siuthole thina nathi sisingamazi Shembe namhla sesimile siyakhuluma ngenxa yakho Nkosi yamakhosi. Bese le ncwadi njobe ikhuluma kanjena Nkosi yami sikhalela labo abangakuboni bese sifunda incwadi kaJohane 10:16. Yes. Sikhalela labo abangakaliboni lelizwe noma lento engaka. Nginezinye izimvu Angithi nikhona eManazaretha kule nkonzo. ezingenza lesi sibaya. Umulobi wale ncwadi le. Hey, ngisaba ukumkhomba kodwa manje singacimeza sengamkhomba. Udubani. Umulobi wale ncwadi uthi unezinye izimvu okuyizimvu zalesibaya sobuNazaretha. Yeah. Nalezo ngangiziletha zizwe izwi lami. Uthi nalezo mangiyaziletha zizwe izwi lami mina Shembe njoba nathi salizwa izwi lakhe. Yeah. Kube umhlambi munye nomalusi munye. Kuba umhlambi munye nomalusi munye kungabi khona iANC neIFP la eNazaretha ngoba thina singabaka uNkulunkulu singabaka Shembe. Kume iqembu ngelibizwa ukuthi Nazareth Baptist Church. Shembe is the way. Bonga lapho ngiyabonga ibambe lapho ngikwenkosi. Lake bangwe ukuphuthuma nje isikhathi. Nkosi yami. Kukhona inkosana la. Yafika zinikela yakhetha uShembe bafakiswa yayivela iganiwe ke ngoba semhlabeni njengoba sigana nje. Into mayibona intokazi zasekufakabini zisina lapha na. Yasiyathanda ukuthi kodwa yakhuluma nomdlunkulu wayo. Mama nami ngiyacela njengoba sengingenile la umuntu ozokulekelela ke ngithathe nami intokazi lapha eNazaretha.
wayithatha intokazi washada nayo lo mnumzana lo hayi wahlala wathi ngokwathembeka Nkosi yami wathembeka bagcina bamkhuphula bathi umshumayeli bamkhuphula nje ukuthi umshumayeli mzukwane lezibhabhathisa kazange uvume ukuthi unezithixo zisekhaya ziphakela umama lo mdala hayi seyiganile ithatha intokazi ka-25 eyazi ukuthi njalo ngo-6 ntambama ngizothatha ngigqoke ngiye lapha esihlahleni ngifike ngithandaze uNkulunkulu wokhokho bami uNkulunkulu wobaba uNkulunkulu wobaba ngiphume emzineni ngizokwakha umuzi la ngiyacela ukuthi nala inglosi ningibheke idlozi lakithi lingibheke hey njalo nje mali shoni esihlahleni lentokazi iumakoti kodwa phela bayithatha ku-25 ophilayo ithandaze ithi umama omdala ithe yiwe baba kaSipho awutshele phela usisi angalokho azothandaza la endlini ngoba uzohlanga umhlaba mubi baba uzozabone lento yethu yabona yasukela indoda yabona mntakwethu ya oza yazi kukhona izinto engifuna ukukhomba zona mntakwethu hayi ngiyafisa ukuthi yazi ngicela ukuthi nje uthandaze lapha khona ikamera lisipela uthandaze khona ungangeke umhlaba semubi ungaze uhlangane nokuningi lapha mntakwethu yabona hayi baba kulungile ihlale phansi intokazi icabanga hayi thina sifundiswa ngalo kuthiwa isiguqo silapha phandle esihlahleni la ngizokhona soni langa gqoka into yakhe la inika uShem sone lapha esihlahleni uNkulunkulu kaShem uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wabamkhulu uNkulunkulu wobaba nangimina ngizwile umyeni wami athi umhlaba mubi ukhona izinto ezihamba la ngiyacela uNkulunkulu kaShem ungivikele mina ngothandaza la 1 2 3 uyaphuma ubusika ngiyasola bakubusika kuthethe kube mnyama uyaphuma umedilungu ugaga esihlahleni hey ubona ibandla weManazareth ubona ibandla lihlangane ngamakhanda kodwa iyakhuluma lento mabathi yalalelisa ukuthi laba bantu abakhuluma kanje kanjani bathi chembe ho kanti lo mnumzane usayifundisile indangala lezi onkunzi malanga wabona ubona ngezindlebe sezithi ukuthi azilwana kubona abantu lapho kodwa wesembe wagcuma ezaqala nazo zafaka ofele bathi la baya kalulu baya nakabaneni la bahlala khona uyaqala umama mdala uthi we baba kaSipho ngikutshekile ngathi umtshela uzakwethu uyayibona lento esiyenzekile uzibonile phela umakoti imfene hey senze njani thina baba thina senze njani asigqamalaza sinazi ithixo thina ezize zibonakale ngalolu hlobo umuntu owenza njalo ngifundele emvangeli abathi iziKroniki zesibili 12:14 iziKroniki zesibili 12:14
sesibili isahluko se12 verse lika 14. wenza okubi Umuntu nje owenza lokho ithi incwadi noma umlobi wale ncwadi iBhayibheli ithi wenza okubi. ngokuba akayilungisanga inhliziyo yakhe Akayilungisanga inhliziyo yabona njengoba sila wena inhliziyo esekhaya ukuthi phela izithixo zami ziphumele phansi. Inkambo zikhele endlini yomuze senjani yo. ukufuna uJehova Ukufuna ushembe njengoba sila sishiye konke size ngemizimba nenhliziyo zethu ukuba sizofuna ushembe manaSifetha. Amen. manje izenzo zikaRehobhoma ezokuqala nezokugcina azilotshiwe encwadini kaShamiya umprofeti No, I don't. neka-Ayido uRehobowamu noJerobhowamu babelwa njalo Nkosi yami bangcwele. Ngiyathemba ukuthi sizothatha isibonelo nje manje sisenze. Ihlezi sikhuzi inkosi yamakhosi ukuthi asiye kuqabana sithandane esontweni. Amen. Ithi lencwadi owenza lokho izenzo zakhe noma imisebenzi yakhe kuqala nekugcina ayilotshiwe encwadini kaShemaya umprofeti nomprofeti ngamanye amagama njengoba silanje phambi kwenkosi yethu singayitolika lento sithi imisebenzi yakhe yokuqala nekugcina ayilotshiwe encwadini kaShemaya umqali wendlela ilanga inyanga yezulu uthingo lenkosazana. Ithi ingakho inkosi uRehobhowami noJerobhowamu babalenqo njalo ngoba manje bagqamalazile abazilungiselanga uThixo ngokuthi uqala wayifika emakhosini akhulume nawo bese waphephisa ukuthi hambani niyolwa leyampingi zoyicindezela nihlule. Amen ebangcwele. La esontweni ithi inkosi yamakhosi sibuye enhlangakazi silapha eParadise ebuhleni ithi sesibuya khona enhlangakazi. Ithi kodwa ngiyadabuka ngoba ngidinga buka ngithola ukuthi abaningi sebesuliwe encwadini yokuphila. Asizange bangcwele sihlale phansi sifuna ukuthi abanjani noma sihambe simnikele sigqibe leyo ndawo leyo khashaza ukuthi ingakho ngisho nala kodwa kuvala inhlangano zabanye sebekhifelana umese khona la njengoba kade khuluma nje umvangeli wenkosi ukuthi inhlonipho seyashonaphi. Umuntu uthi nami ngifuna ukuba umfundisi njengoba nginje uyangizwa ngiyabhimba mina ngikwazi ukukhuluma la ufuna ukubhimba njengoba ngibhimba likhulile nakho sikhuluma lokho njengoba siphambi kwenkosi yethu eyasithanda yasigqokisa lokho esikugqokile namhlanje. Amen. Ake silekelele la mvangeli asifundele lapha baseThessalonika besibili isahluko 3 verse 1 abaseThessalonika 3 verse 1 igcine ku3 lencwadi ngapho modula abaseKorinte incane nje lencwadi ukuthi vele icashe abaseThessalonika besibili 3 uverse 1 no3 ugcine ku3. Kepha bazalwane sikhulekeleni ukuba izwi lenkosi likhawuleze lidunyiswe njengokuba lidunyiswa kinina. Mahlokofu siyakhuleka siyacela ngapho baba Mangete nani niqhamuka ngapha eningizimu ndluli ake nisikhulekeleni nathi kanganena kwamhlaba uyalingana ukuba lokho enikubona ngapha eningizimu shemba kwenza nathi sikuzuze nganeno. Amen bangcwele. Amen. Verse 2. Sicela
size sikhululwe kubantu abadukileyo nababi ngokuba bengenakukholwa bonke. Thina sisenenhlalelo la enkulu la nganene emakhaya. Kulaba kukhona laba abangamthandi nje uShembe. Namanje basekhona labo siphambana nebhola. Uthi uma ukhuluma ngoShembe, uthi nomuntu abavakashele esonto lakho umfundisi avela aphuma hamba. Wathina sesibavakashele nje ngenkani. Sifuna ukubabona kahle ukuthi bakholwa ukuthi bafunde lezazi incwadi lezi ya niyazi bantwana bakaNkulunkulu ngangisafunde eGoli mina nesikhathi sangishaya sasisafunde eGoli khona la uthama washaya ufazi bakaJehova babamba beshumele emgwaqweni bedayisa izincwadi mhlambe nawe uhluphuka khona bedayisa lezi incwadi kube khona amaphepha ababhala badweba inhliziyo yomuntu bese behlukanisa amakamera awu4 bese kuleli kamera liphezulu bese bedweba imisebe nejuba lingena bese babhala ukuthi lo muntu siyalizwa izwi lenkosi umoya ingcwele siyangena kuye bese kuthi kule chamber noma kule kamera lesibili bese badweba ingulube noqhamu namaselese ofeze kuphumile kusale ngumsile enhlizweni kodwa kuyakuba ukuthi indlu yami bathi hawu ukuthi izwi likaNkulunkulu liyashanela manje kodwa idlwane lezingulube noqhamu kusele ngemisile enhlizweni umoya angazi nathi noma sizelafa nje siyahlabelela bana Korinte bokuqala verse 5 ivula ubeke ake sibukele abantwana bakaNkulunkulu nanzo baba kade ngikhuluma ngayo ufuye lezazilwane lezakade sithandaza Yeah. kodwa sinayo lokuhlabelela nawe uthi chambe sivikele ethe utho sihlabelela kodwa uShembe uyasibona yazi bobaba nabo mama uShembe uthule nje usibona sisuke emakhaya kambe mfundisi uthi kambe siyazi nje bangcwele ukuthi njengoba inkosi kade isuke eGibisiya izala bonke abakithi abahlukumezeka sebala luthi lontaba bahambile bohlangabeza inkosi bayosicela imisebenzi yethu niyabazi nje bangcwele lokho ufika la umdala soyabuka ukuthi nawo umntaka sikagaluke hla yo nako ngihudula imisila yezilwane enginazo ngoba ngifuna umfundisi angihloniphe asazi kodwa yeyisho njalo yasezulwini ithi kodwa kuyayiwa madoda ithi kodwa kuyayiwa niyazi ngelinye ilanga ngilinde kancane sengifuna ukuya ekuqedeni ngidedele uNkulunkulu inkundla yakhe ngelinye ilanga ngithi ngihlezi ekhaya kufika ubaba ongizalayo sewahamba emhlabeni uthi mntanami ngiyacela ngizibona ngithabatha isifungo sobuNazaretha ngathi uma ngibuye ephakameni ngakhipha inkabi ngakutshela umndeni ukuthi mina sengumNazaretha uma ngumNazaretha angisaphuza utshwala angisabasi umlilo angisadla okushisayo angisasebenzi ngeSabatha amen eMaNazaretha amen uthi lokho ngakwenza kodwa kwasala ukuthi ngibethele kuNazaretha enje ifayela la lomuzi wethu ezulwini aliphelelanga
nanamuhla befundisi ngiyaxakeka yabona indoda efana nami izalwe la ekuphakameni icele la ekuphakameni namhla sengibuka ithuna liseduze kodwa nanamuhla kalokho angawafaka amatshe mina ngabethela uNazaretha ubuNazaretha emzini kababa nawu njalo angithi kwashiwa baba ukuthi uma ubuye ebhekinqola abantu ofika ekhaya thatha isithuwe ubatshele bakini ukuthi sewindoda siyakwazi lo angithi kwashiwa baba ukuthi uma sokubhabhathisa ukhetha inkosi la eNazaretha bathi othola ifuyo ubatshele bakini ukuthi songumNazaretha kunjalo angithi kwashiwa ukuthenga khasi faka ugange kwamatshe angithi kunjalo ngoba sibanjwe yini pho sibanjwe yini pho Funda incwadi kaTimothy wesibili 3:16 ivulwa ivali lencwadi kaTimothy wesibili 3:16 emakhosana asifundeni iBhayibheli lena asihlupheni ngalo silazi kanti thina sifundiswa ubani ngoba nathi sifundiswa uyilo Wothandaza uthi baba kimi ngicela ukuthi baba ngifundise iBhayibheli ubaba ngizalayo baba uthi baba kimi mntanami ulishiyela iBhayibheli umoya esontweni ngithayi ukuthi lidabule sikhwama liyasinda uthi Paul uzolifuna ngoba uyalisizwe likaNkulunkulu lishiye umuntu uthi lona lo sontanini lo ngena kanjani kuwe sangithi uyadlala umuntu kaNkulunkulu nangithi uyadlala woza ke sitheni woza sithathe Sister uTimothy wesibili 3:16 yeah Imibhalo yonke iphiwe uThixo imibhalo yonke iphiwe uThixo ilungele ukufundisa ilungisele ukuba ifundise nokuthethisa nokulungisa nokululeka ngokusengibambe ngiyabonga ibambe lapho manje sithi ukuthi bangcwele akukhona abantu ngikhumbula ngelinyanga emndenini wakithi inkakhe endala lezi ezingekona amaNazaretha uKristu yasihlufa manje uyahlufa manje kuthi noma senze imisebenzi emndeni nje yena ufunda incwadi iBhayibheli noma kumsebenzi omndeni yena ufunda incwadi iBhayibheli lo mfana uyabheda lo ngababuka nje ngadala ngeke ngibaphendule ngoba bayizingane nobudala babo abayazi imibhalo incwadi imfundisi ithi uMarko 12:25 udanidukile yini uma ningayazi imibhalo namandla kaThixo nansi nyangitwa yiso abaseKolose 3:17 ithi noma wenzani kungabe ukwezwi kungabe kumsebenzi kwenze kodwa ngezwi likaThixo imithetho weSabatha sisafuna kunye yini futhi sisafuna kunye amaNazaretha angithi sisula amakhasazi ukuthi siza kuJehova la siza kuThixo wethu sizogiya sizosina sizolalela ingakho bathi singabezwi kanti pho siphambana phi sahlebana nje baba siphambana kuphi sibahle kanje uma kuthiwa le ndoda enhle kanjena impela ingene kuhlebe ihlebo omunye umuntu Kosamakhosi ngiyaxolisa uma ngonile umsebenzi wakho shembe ngithume wona ngicela inkosi ngithethelele amen Siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundisi wenkosi inkosi zimbusise Baba sibonga umsa senzele wona usingatha sisuke emakhaya wasivikela Nkosi ezingozini zomgwaqo sasafika lapha ekhaya siphephile sicelela abantwana bakho ke baba nabo basazosuka emakhaya bezela ekhaya bavikele baba nabo baze bafike lapha ekhaya bephephile sicela Nkosi uvuselele lo nembeza bethu ubenze Nkosi bakwazi ukuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle usifundise nokuhloniphana usifundise nokuthandana usifundise nokukholwa konke lokho sicela ngesandla somprofeti uShembe manje kuze bephakathi amen